Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Tukuykunami imamanta riqsishka kanata munanchik. Shinakaqpipish kashkatatik rikukpika mayhan riqsishka kanatami ministinchik. Kikin ñuka mana paqtakushpa, mana wiñarikushpa, ashtawanpish sakirikushpaka umanatami kallarinchik, llulanatami kallarinchik, shuktikkunatami huchachinata kallarinchik. Shinapish ñukanchik ñawpaqman katingapaqka mayhankuna kashkatami riqsirina kanchik, chinallatik maypi kashkatami ñukanchikka riqsirina kanchik. Chashnami chayaytukushun maypi kanata munashkaman, maypi kana kashkamantaqka. Imanalla shamupashun, huyak Dios bendeciachun, pagi kikinkuna kay tiempo tachikanchishkamanta, Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kay mushuwata kallarikushpaka kikinkuna taninimi shuk kushi, sumaq, bendiciashka watata charipaychik. Shinallatik kay ministerio ñawpaman katichun, kikinkuna makitakushkamanta pagininimi, shukkunaka uyachishpa, shukkunaka shuktikkunaman yachaksiyachishpa, shinallatik shukkunaka ya Dios tamañashpa. Dios lo pagininimi, ñukawan kay ministeriopi purikushkamanta. Chinashpaka kay mushuwata kallarikushpaka, allimikanqa kikin ñuka imata rurayta kallarina, imamanta kikin riqsishka yurishka kanata munashpaka. Allimikan kikin ñuka kallaripika yurina, mana kikinlla kawsaytukunkichu kriq kawsaytaka. Ashtawantikka ya Dios pakshimipika rimakunmi kallarimanta kay shukmanta chay shukmanta nishpa. Chaymi mayvalij kan kikin ñuka shuktikunapaq kawsaypi makitakunakanchik, ayudanakanchik, bendicianakanchik. Chinallatik shuktikuna ñukanchiktapish ayudanakan, bendicianakan. Chayta ñukanchik yurishun. Kallaripi nikushka shinaka imamantami yurishka kanata munanchik. Shinakaqpipish kallaripika kashkatatik rikukpika mayhan riqsishka kanatami ministinchik. Chasnami ñukanchikka wiñarishun, chasnami ñukanchikka sinchiyashpa katishun. Allimikanqa kikin ñuka yurina, imamantatik kikinka yurishka kanata munanki. Kikinpa wawakuna imashinatik kikinta kay ratu riqsin. Kamaq matrimoniopi imashinatik riqsin. Kamaq trabajopika imashinatik riqsishka kanki. Kay punllakunapi redes sociales nishkakunapika tukuyta sumaqta allita shinami rikuchinkuna. Shinapish kashkatatik rikukpika chaykunaka umashkalla krisishkallami kan. Ashtawan allimi kanqa imamantatik kikinka riqsishka yurishka kanata munanki. Tawkakunami riqsishka kanata munankuna alli yachaqkuna, entendiqkuna kashkata shina. Shinapish paykunaka yachaykunapi achkata maqanakukunkuna alli kankapaq paqtaytukunkapaq. Shukkunaka munankunami shuk alli líder shina riqsishka yurishka kanata.
shuk alli yayashina, shuk alli kusashina. Kutin kay yuykunaka paktashkami kanga kikin ñuka imata ruraqpi. Mana kanchu kay wata kallaripi kayta rurasha chayta rurasha ninalla. Mana kanchu kayta chayta runalla. Kay wata kallaripika uyashkanchik kayta chayta runa nishpa alli llukshichun alli kankapaq nishpa. Ashtawanpish kikin ñukami imakunata rurayta kallarina kanchik. Shinapish llakirinapaqmi kan. Achka kutin ñukanchik yuyta hapinchik mana paktakunchik. Ashtawanpish qhipayashpa, ashtawanpish washayashpa shina sakikunchik. Alli ruraykunataka sakikunchik kungarikunchik. Chashnaka imashinatik ñukanchikka alli yachaqkuna, alli pushaqkuna, alli yaya, alli kusakanamanka chayashun. Mana ñukanchik ruanakashkata paktachikuspa ruakushpaka. Chaymantami ñukanchikka krichinata yachanchik. Chaymantami ñukanchikka huchachinata yachanchik. Shinallatik ñukanchikpika yuykunalla kan, yuyanchiklla. Tukikunami kayta rikushkanchik, kayta charishkanchik. Mayjanta kikin ñuka mana riksishpaka, karullamantaka alli kashkata shina rikushkanchik, munashkanchik achkata, huchuyanata, riksinata, paywan kanata. Kutin ña riksishpa, kutin ña paywan kashpaka rikunchik, riksinchik, payka mana ñukanchik ñawpaman yuyashkashina kashkata, chikan kashkata. Chaypimi krichishka umashka kanchik. Chaymantami apanakuykunaka sinchi kan, matrimoniopi hogarpi rimashpa. Ashtawantikka ñukanchik warmika, ñukanchik kusaka, shuklaya yuyashka kan, manarij kasarashpa, manarij kawsayta kallarishpaka, ñukanchik yuymi karka chikan shuktik chay runamanta, chay warmimantaka. Shinapish ña kawsayta kallarikpi, ña kasarajpika rikuytukunchik chikan kashkata. Chaymi kikin ñuka manchanchik riksishka kanata. Kikin ñuka mana munanchikchu shuktikuna ñukata riksichun, ñukapi kashkata alli riksichun yachachunka manchanchikmi mana munanchikchu. Kashkata mana rikuchita kallarishpa, riksirita kallarishpaka sakirishunmi. Chaypi ñukanchikka ña mana ima esfuerzota churakunchikchu. Mana ñukanchikka disciplinarinchikchu. Ñawpanman katingapaq, wiñarishpa katingapaq, sinchiyashpa katingapaq. Kayka ashtawantikka krikuna purapi, pushaqkuna purapimi ashtawantikka rikurin. Hintikunapa ñawpaqpi alli rikurishunninchik. Mana alli willayka kaymi. Kikin ñuka krichinata umanata kallarinchik, alli kashkashina rikurita kallarinchik, sakirishunmi ñukanchikka allikuna kanata. Sakirishunmi ñukanchikka alliyashpa, musukyashpa, sinchiyashpa, wiñarishpa katinata. Ñukanchikka ima esfuerzota mana rurashunchu. Chinrati ñukanchikka mana disciplinarishunchu. Kawsaypika kikin ñuka imapaqpish disciplinarinami kanchik, partitami churana kanchik. Ashtawantikka ñukanchik congregaciones, iglesiakuna tandanakushka krikkunapimi kaykunaka ashtawan rikurin. Wakinpika shuktikuna ñukanchikta alli rikushun nishkamanta, ñukanchikka hintikunapa ñawpaqpi alli rikurishun ninchik. Pushaqkuna, liderkuna ashtawantikka tukuyta ñukanchik makipi charikushkata yuyachinchik, rikuchinchik shuktikunaman. Ima mana ñukanchik makimantaka llukshiqshina, tukuyta alli charikushkata shina rikuchishunninchik tukuy tiempo. Ashtawantikka kayta yuyarishun. Kikin ñuka michikuna, pushaqkuna, tandanakushka krikuna, mana kanchikka krikuna domingo punllalla. Ashtawanpish tukuy punllakuna, tukuy horaskunami kanchik. Chaymanta achka kutin ñukanchikka mana kashkata rikuchinchik. Ashtawantik shuktikkunapish yuyankuna, ñukanchikka ima pandarikuna mana kashkata, mana chashnachu kan. Tukuykunami shuk hatun hakata shina charinchik. Ñukanchik ima kashkawan, chinallatik ñukanchik mayjan kashkawanka. Chaytaka ñukanchik tukuykunami yachanchik. Chaymantami kikin ñuka umashka kanchik nitukunchik shuktikkunapa ñawpaqpi alli rikuringapaq, pakankapaq, ima huchachikunata churanchik shinallatak pandarishpaka mana alli turushpaka. Chaymantami ñukanchikka rruranchik. Y ashtawanka rikuytukunchik ñukanchik congregación iglesiakunapi chayta rurakushkata. Yachanchik imashina shuktikunapa ñawpaqpi alli rikurinata. Ñukanchik alli shutita tukuy horas maypipish alli apashunninchik. Shuktikunapa ñawpaqpika tukuy horas alli rikurinata mashkanchik y alli rikurinchik. Shina kaqpipish mayjankuna kashkata mana ñukanchik chaskishpa, shinallatik ñukanchik maypi kashkatataq mana riksirishpaka, ñukanchikka mana ñawpaqman katitukushunchu, ñukanchikka mana chayaytukushunchu, ñukanchik munashkaman mana paktashunchu maypi kana kashkaman. Kanpak hawapacha yayaka munanmi pay riksishka kachun, shinallatak kanpak muyundik pikaqkuna riksishka kachun. Paymi paykunataka kanpak kawsaypi churashka. Ayudachun, paymi kanpak kawsaypi kachun paykunataka churashka. Ministinchikmi kay shukmanta chay shukmanta. Chaytami ya Diospak shimi Bibliapika rikuchikun.
shunqunwanmi shamuni. Ñuqa punchanta pandarishkata qishpichiwaylla. Rikusun kallaripika kikin ñuka wiñaringapaq, kikin ñuka imamanta riqsishka kanata munashpaka kaykunata ñukanchik ministinchik, kaykunata ñukanchik runakanchik. Kallaripika ministinchikmi ñukanchiktik kanata, mana imata pakanata. Santiago capítulo 5 verso 16 pi rimakun imamanta llakichinakushka kashpa kayshuk chayshuk willanakuychik. Rimakunmi kikin ñuka pandarishpaka willanakashkata shuktikkunaman. Mana ñukanchikka ninachu kanchik ña ya Diosun rimarkani, Diosta perdonta mayarkani, ña alli tukurkani, ñuka y Diosun rikunata charinchik. Mana chashnachu kan. Hasta untik kaypika rimakun ñukanchik pandarishka kashpa, huchallishka kashpaka willana kashkata shuktikkunaman. Dios kankunata alli yachichunpish, kayshuk chayshukmanta payta mañaychik. Rimakun kayshukmanta chayshukmanta ya Diosta mañana kashkata. Kashkata rurak runa tukuy shunguwan mañashkami imatapish ruraytukun. Ima oratik kikinka shuktikkunapaq ñawpaqpi kashkata rikuchirkanki. Ima oratik kikinka mayhawan tupashpa nirkanki ñukaka mana Diospaq shimita yachaq michik diakon sukani
Sinakakpipish kanmanta Dios tamañashanini. Imamanta timañashuningi nishpa taytamito tamañarkangi. Tandanakushka krikkunaka mayvalgmi kan. Mana ñukanchikllachu krik kawsaytaka kawsanakanchik katinakanchik. Mushuk testamentopika rikuytukunchikmi espiritualpi, físicopi, yuykunapi, saludpipish alli kankapakka, imapi pandarishka kashpa, huchallishka kashpaka willanami kanchik, ñukanchik alli kankapaj. Chaytami rimakun ya Diospak shimipi. Imapi pandarishka kashpa, huchallishka kashpaka willanami kanchik, shuktik ñukanchikmanta Dios tamañachun ayudachun. Chaymantami mayvalij kan tandanakushka krikkunawan kana. Mana ñukanchikllachu krik kawsaytaka kawsaytukunchik katitukunchik. Kay mushuk testamentopika rimakun rikuchikunmi espiritualpi, físicopi, yuykunapi, chaynallatik saludpi alli kankapajka ministerishkata tandanakushka krikkunawan kanata. Mana imata pakanata shuktikkunapi ñawpajpi achikta rikuchinata. Mana ñukanchik nitukunchikchu ñukawan Dioswan alli kanchik ña tukuy allichishkami. Ashtawanpish rimakunmi kikin ñuka kashkata rikuchina kanchik. Mana imata pakana kanchik. Chashnami ñukanchikka ñawpakman katishun. Chashnami ñukanchikka wiñarishpa rishun. Shinallatik Hebreos capítulo 10 verso 23-25 kama kaytanin. Ñukanchik krishpa shuyakushkataka ama sakishpa chay yuyi katishunchiklla. Dioska pay imata kushanishkataka paktachingallamari. Kayshuk chayshuk llakinakushpa khuyanakunatapish allita runatapish ama sakinkapak yuyachinakushunchik. Ñukanchik tandanakuyman mayjankuna mana shamunayachijkuna shina ama tukushunchik. Chaypak randika Jesucristo shamuna punlla ñalla chayamukushkata rikushkamanta karin kayshuk chayshuk yuyachikunamari kanchik. Kaypika rimakunmi, yuyachikunmi, mandakunmi, animachikunmi Jesusta katijkunaka shuktikkunapak kawsaypi yaykurina kashkata. Imatatik kaypika ashtawanka rikuytukunchik. Ashtawanka rimakun kikin ñuka kayshuk chayshuk llakinakushpa khuyanakunatapish allita runatapish ama sakinkapak yuyachinakushunchik nin. Kikin ñuka kungaritukunchik, kikin ñuka sakirikuytukunchik. Rimakun kaypika kayshuk chayshuk llakinakuna, huyanakuna kashkata. Rimakun chinallatik allita runata ñukanchikka mana sakirina kashkata. Mana ñukanchiklla chinallatik ñukanchikmi kayashka kanchik shuktikkunata animachinkapak, shuktikkunata yuyachinkapak. Chaytami rimakun. Chinallatik nin ama kankunaka mayjan mana shamunayachijkuna shina, mana tandanakushunnikkuna shina kakaychikshu nin. Ashtawanpish nikun Cristo Jesus shamuna tigranata kikinkuna yachashkamanta tukuyta rikukushkamantaka kayshuk chayshuk yuyachinakuychik nin. Kaymi ñukanchikpak ruray, kaymi ñukanchikpak responsabilidad tandanakushka krikkunapak. Kayka mana kanchu michikkunapaklla, pushakkunapaklla. Ashtawanpish tukuykunapakmi kan. Ministinchik kayshukkunapak kawsaypi yaykurinata, ayudankapak chinallatik ayudashka kankapak. Chinallatik Gálatas capítulo 6 verso 1 manta 3 kamapish kayta rimakun. Kikin ñuka shuktikkunata ayudankapak kanchik. Kikin ñuka ayudata chaskitukunchik tandanakushka krikkunamanta iglesiamanta. Kayshuk chayshuk ayudanakuychik nin. Wawki panikuna kankuna puramanta mayjanpish huchapi urmakpika chay mana allita ruraktaka Diospak espirituwan sinchikajkuna alli shunkuwan kunashpa allichichik. Kan kikinllatakpish alli yuyarinki, ñatak kanpish pay shinallatak urmankiman. Mayjan huchallikpika kikinmi chaypi kanki ayudankapaj. Kikinmi chaypi kanki, kikinmi ayudanakanki. Kikinka mana yachashpalla, mana uyashpalla, mana kashpaka shuktikkunaman kashnami chashnami tukushka nishpalla sakirina kanki. Ashtawanpish kikin Diospak espirituwan sinchik kashpaka ayuday alli shunkuwan. Allichi nin kunashpa, rimay, yuyachi, tigrachi ya Diospak ñanman ninmi. Chaymi kikinpak ñukapak ruray tandanakushka krikkuna. Ashtawan rimakun verso 2 pika nin kayshukkunata ima rashakuktaka kankuna aparichik. Chashna rurashpami Cristo mandashkataka paktachinkichik. Kaypi rimakun kikin ñuka llakikuna charinchik, problemakuna charinchik. Chinallatik kaypika rimakun ima rashakukkunataka kankuna aparichik nin, kankuna ayudaychik nin. Mana ñukanchik sakina kanchik shuktikuna paykuna imapish tukushun nishpa kikin ñukami ayudankapak chaypi kanchik. Chinallatik tandanakushka krikkunami kikin ñuka llakita apakukpi ñuka ima llashakwan kakpika aparinga ayudanka chaypakmi churashka kanchik. Verso 3 nin mayjanka manapish ima kashpa ñukatajka kashnami chashnami kani nirikka payllatagmi umarin. Ama kikin ñuka atirishun, ama kikin ñuka nishun ñukaka alli kani, ñukaka alli kawsakuni, sinchi kani, líder kani, pushak kani, ñukaka ima mana tukushachu, mana chay yuy tianachu kan. Ashtawanpish Diospak shimillapi rimakun apóstol Pablo ñatik pakta
kikinka allimi kani, sinchikrikmi kani nirikushpaka pakta urmangiman, yuypi kawsay nin, chaytami kaypika rimakun yuyachikun. Apóstol Pablo kayasachinmi mandanmi Jesucristo takatijkunaka imashina ayudana kashkata, mayjan huchawan makanakukukpi, mayjan huchapi urmashka kajpika imashina tikñukanchikka ayudana kanchik. Chaypakmi kikinta ñukata kayashka chaypakmi ministinchik iglesiata. Antiguo Testamento pi chinallatik mushuk Testamento pipish rikuytukunchikmi hintikunapaj kawsayka mushukyanmi shuktiyanmi ñukanchik Diospakmun kuchuyakpi Dios ñukanchik kawsaymun shamukpi chinallatik kayshuwan chayshuwan ñukanchik kawsanata yachakpi. Ñukanchikka kayashkami kanchik shuktikkunapaj llashakuksinata apankapaj. Mana kikinlla, mana ñukalla krij kawsaytaka kawsaytukunchikchu puritukunchikchu. Chinashpaka rikuytukunchikmi tandanakushka krijkunapajka kashkata rikuchina, transparencia, chinallatik responsabilidadka, ruranatik paktachinaka, krij kawsaypika mayvalikmi kan, sapimi kan. Chaymantami Diospakshimipika rimakun Hebreos 10pika ama sakirichikchu tandanakunata, ama sakirichikchu iglesiamun purinataka nin. Ashtawanpish rimakunmi kayshumanta chayshumanta ministerishkata, sapi yuykuna kashkata ñukanchikpaj. Kallaripika nikurkanchik kikin ñuka responsable kanchik. Kikin ñuka responsable kashpaka yachanami kanchik, chinallatik tapunami kanchik, ñukanchik ladopi ñukanchik huchupi kaq tandanakushka krijkunamanta. Yachana kanchik paykuna imashina kan, paykuna maypi kan, chinallatik ñukanchikka tapunami kanchik. Chaymi kan responsabilidad charina. Chinallatik kaypika yuyachimpishmi kikin ñuka chay parti kashkata. Chay parti kashpaka, chay familiapi kashpaka ñukanchikka allimi kashun, ima manchay mana tiyangachu. Seguro chaypi kaytukunchik, ñukaka kay wasimanta kashkata, ñukaka kay familiamanta kashkamanta. Chayta alli entendishkamanta, ñukanchikka alli seguro kaytukunchik, ñukanchik congregación, ñukanchik iglesiapi. Chinallatik kaytapish yurinakanchik, ministinchikmi cuidashka kanata. Kikin ñuka imata ministikpika seguro mikani, mayjan rikuringa ñukata ayudankapaj. Chaymi kan iglesia, chaymantami ñukanchikka mana sakirina kanchik. Kikinpish ñukapish iglesiamun puritukunchik, chaskikuytukunchik, Dios manta, Diospakshimi yachachishkata, alabashkakunata, shinapish ñukanchikka ministinchikmi tandanakunata. Diospakshimi pika y mushuk testamento pika rimakunmi kayshukmanta chayshukmanta, kayshukmanta chayshukmanta. Chaytami kutin riman, kutin yuyachin. Ari ñukanchik puritukunchik iglesiaman, yachakuytukunchik iglesiapi, Diospakshimita chaskitukunchik yachakuytukunchik. Shinapish shikanmi kan shuktikunapaj kawsaypi yaykurina, shinapish shuktikmi kan shuktikuna ayudashka kana. Shinashpaka kikin ñuka tandalla kanatami ministinchik. Ashtawantikka krijkuna pura, ashtawantikka Jesucristopo yachakukuna pura, apanakuna kanchik, riksinakuna kanchik, makitakuna kanchik, ñawpanman katingapaj Dios minkashka, Dios mandashka shina. Chinallatik ama kungarishun, Dioska ñukanchik imashina kashkatami chaskin. Kikin ñuka shamuytukunchik imashina kashpapish. Kay rato imashina charikangi, chashna kikinka shamuytukungi Diospakman. Shinapish Dioska atuntami huyan, achkatami huyan, chaypi kikinta sakinkapaj, imashina kashkashinapi sakinkapajka. Ashtawantikka Dioska chaskinmi imashina kashkata, shinapish shamuy, huchuyay, mushuyay, Diospaj munaymi kikinta mushuyachina, shuktikyachina. Kikin manarik shuk uchilla grupo pi tandarikushpa shuk ministerio pi shuktikunawan tandalla kashpaka imati kikintaka harkakun, manachari shuktikunawan tandanakukungi, shinapish kikintaka imati harkakun, chay grupo mun ama yaykuchun. Hipa uñikuna, warmikuna, ima shukti ministerio kunaman yaykuri. Kikin kutin chay ña grupo pi kashpa, chay tandari pi kashpaka, imati kikinpaj kati rurayka kan, kikinta shuktikuna riksichun pi kashkata. Ari kaywanka mana nikunichu kikin hawa tukikuna ministishkata yachanata riksinata. Ashtawanpish mayjantej kikintaka rikichun munangi. Yachanami kanchik, mayjanman parlana kanchik, mayjanman wishana kanchik. Shinapish tukuikunami ministinchik shuktikunawan apanakunata. Tukuikunami ministinchik shuk uchilla grupo pikanata. Mana chikanyankapaj, mana chawpirinakunkapaj. Ashtawanpish riksinakunkapaj, ashtawanpish ayudanakunkapaj kay shumanta chay shumanta, Diospakshimipi nikushka shina, krij kawsaypi purinkapaj, Dios munashka shina kawsankapaj. Shina kajpika tukuy horasmi ministinchik, shuktikkunapaj kawsaypi yaykurinata nitukunchik, y shuktikkuna ñukanchik kawsaypi yaykurichun. Ashtawantikka Dios munashka shina kawsakukkuna, imapaj chayta chaskina kanchik, ashtawan alli karikuna, alli warmikuna kankapaj, ashtawantikka Diospaj munaypi katinkapaj, Diospaj munaypi kawsankapaj. Kay mundo kay pacha kaninmi pakay,
ama rikuchichu, ama riksichichu kampi kashkata. Shinapish apu Jesucristo ka convidanmi, shuktikunapa ñawpakpi rikurinallata kasaki. Shamuy ñuka trabajasha kan pi kashkapika ninmi. Shinakakpika chaski chay convidashkata. Kikin ñuka ministinchik shuktikunapaq makitakushkata. Kikin ñuka willanakanchik shuktikunaman pandarishpa manallipi huchapi kawsakushpaka alli yankapaq, perdonashka kankapaq y ñawpaqman katingapaq Diospaq munaypi. Shinllatik kikin ñuka animachishkami kana kanchik. Shinllatik ñukanchikpish animachinami kanchik shuktikunata alli obrata rurashpa katingapaq. Ama sakirinkapaq, ama killankapaq, ashtawan allichirishpa, ashtawan preparashpa, ashtawan Diospaqta rurashpa katingapaq. Shinllatik kikin ñuka shuktikuna llakipi kaqpi, shuktikuna pandarishka kaqpika ayudankapaqmi kanchik. Mana señalankapaq, mana rikuchinkapaqlla, ashtawanpish kikin ñukami huchuyana kanchik ayudankapaq hatarichinkapaq, kunashpa rimashpa, shinapish mana hatun tukushpa. Y a Dios bendiciachun kay musu watapi, ñukanchik alli sumak bendiciashka watata charitukunchikmi shuktikunapaq ayudawan, shinallatik ñukanchikpish shuktikunata ayudashpa. Chaymi ya Diospaq muni. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.